Iyo ntuze rero muri ako kavuyo haje polisi yarashe haza gupfamwo umuntu umwe yaje kugaragara ko yari umwana mu myaka rero nawe ari muri abo ngabo. Nongeye kuguha ikaze inshuti mukunzi wa IGP. Uyu ni umwanya wa update. Inkuru y'urupfu rw'umwana w'imyaka 13 mu karere ka Rubavu ikomeje kuvugisha benshi bitandukanye. Mu by'ukuri abantu benshi bari kwibaza bati ese uyu mwana wari ukiri muto kandi akaba n'umunyeshuri, urupfu rwe rwaba rwatewe n'iki? Ese ni iki cyaba cyihishe inyuma y'iraswa ry'uyu mwana? Dore uko byagenze. Urusasu rumwe rwumvikanye saa 10 za mu gitondo agandi saa moya na yandi saa 3. Ibi byabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere mu mirenge ya Bugeshi na Mudende mu karere ka Rubavu. Barasha amasasu gagira ngo muri 50. Turi mu rugo twumvishe amasasu, kumvisha amasasu byabaye ngombwa ko duhita tuhagera kugira ngo turebe icabaye. Twagize dusanga na polisi bari kugwana n'abacoracora. Aba baturage bagiye kureba basanga ni polisi y'u Rwanda iri mu bikorwa byo gukumira abambutsa ibicuruzwa mu buryo bwa magendu. Basanze kandi umwana w'imyaka 13 arashwe. Abaturage bakavuga ko yarashwe ari kumwe na nyina umubyara bikoreye ibyo baramaze kwambutsa mu buryo bwa magendu. Kagabanye na nyina igifurumba, bagabanye igifurumba cy'imyenda, bakigabanye buri wese ajana igipande kimwe. Iyo myenda bari bayicoye yari ivuye iyo muri Kongo. Yego. Ariyo yarivuye nuko uwo mwana w'umukobwa abaragiye bumva isasu rirakubise. Ajyo bakubise uwo mukobwa mutoya, imyenda zari ziri mu gakapu z'uniforme. Bari murashe muta ko abaraguye. Nyuma yaho uyu mwana arashwe ngo byazamuye uburakari bw'abaturage, batangira gutera amabuye ku nzu z'abaturage, ari nako bayerekeza aho polisi y'u Rwanda yariri muri ibyo bikorwa byo gukumira abambutsa ibintu bya magendu. Amakuru atangwa n'abaturage ngo nuko hari n'abandi baturage bakomerekejwe n'amasasu yahise araswa na polisi muri ako kanya. Ubwo mu gihe tumaze kuhagera turi abaturage benshi, barongera bagira ute bakomeza kugira ute kurasa amasasu. Yemwe bamwe muri twe hari abo gagiye ganaranyuraho barasa amasasu. Hari abo babonye ayo masasu yafashe? Barahari bane. Umwe wo twari kwegeranye bamukubise amasasu 3 gamu no munuza. Hano ngahano munuza mu rutugo. Ahagana he? Hano mu rutugo hano guca 3, undi bamukubita ijya hano ku mutwe. Abaturage baje bari kureba uwo mwana wo bari barashe batsinza. Ubwo noneho bagize ngo abapolisi bari kuja kureba imyenda yo bari basize aho ngaho, abaturage bari kugira ngo bayibake. Noneho bashaka kugwanya abapolisi. Abapolisi rero babiraramo n'iki n'imbunda barabarasa. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga yabwiye TV na Radio 1 uko ubwo polisi y'u Rwanda yariri mu bikorwa byo gukumira abinjiza magendu mu Rwanda aribwo yarashe abari bambukije izo magendu, ibyaviriyemo umwana w'imyaka 13 kwasiga ubuzima. Ndetse uyu muvugizi akanavuga ko abaturage bane bahakomerekeye n'abapolisi babiri nabo bagakomereka. Iyo ntuze rero muri ako kavuyo haje polisi yarashe haza gupfamwo umuntu umwe yaje kugaragara ko yari umwana mu myaka rero nawe ari muri abo ngabo. Kugeza ubu tugaragaza ko harimo nka 4 bakomeretse, harimo n'abapolisi babiri. Ubutumwa dutanga n'abaturage. Bwana Murirwa Prosperi uyobora akarere ka Rubavu agira inama abaturage batuye hafi y'imipaka, cyane mu mirenge ya Bugeshi, Busasamana na Mudende, kwirinda kwishura mu bikorwa byambutsa amagendu bazikuye mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa ndetse n'ahandi. Ntibyemewe n'amategeko y'u Rwanda, nta nubwo tuzigera tubyemera na rimwe. Hanyuma kuri magendu bari bambukije yarigizwe n'ibiki? Ntago tubizi, ntago byafunguwe n'amabaro, tukeka ko harimo imyenda. Uretse kwambutsa amabaro y'imyenda mu buryo bwa magendu muri iyi mirenge ya Bugeshi na Busasamana na Mudende mu karere ka Rubavu, hakunzwe no kwambutswa inzoga mu buryo bwa magendu, nazo zikaza zigakurura umutekano muke mu bice batuyemo. Wewe ndabo twabyishoramo kubera ko turi kubona ingaruka yabyo. Ingaruka ni izihe muri kubona? Ingaruka nuko bamwe bari kwasiga ubuzima kandi bakagombye gukora ibindi byasigasira ubuzima.